Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 16, versikulo 28. Agiwaras dagiti managdakdakes iti parbo asao. Parnuayan da ti riribok, kat dadaulan da ti panagagayam. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Nanang, umay kayo ikan iti kwartayo, damag ko ngamin ngagpamanila kayo. Ay, uwan, balasang ko. Mapan ko man bisitaan damanong mo apiping ije Manila. No, kumusta damatan? Umanay mat siguro ti sangaribo a kwartayo anya, nanang. Ay, agyaman anak ko. Ha, matuloy ka talagang ngagpa-Manila. Addan pagpletek. Mapanak na kanyo itan di ibagbaga kata kayo, nanang. Ajay manugang yo ije Manila. An-underan na ni Piping. Wan ka no nga rod. Kaasi ka no ni Piping ijay. Permi ka nung ibabain na. Agasin yung matdayta? No ibaon na ni Piping ang makichenda? Urasan na pa'y gayam? Ay, makangag kanyak day ta divina. Ha, maamwak amin itan a kinapudnaw. Anya man ti pagchismismisan nyo kani Manang Lourdes itay, nanang? Dayja divina Pagbalbalin na kanumot akaasi ni manong mo apipeng. Mamatmati kayo ti bagbaga ni Manang Lourdes. Kitsismusa day ta. Namin anon anay barangay gapo iti kinachismusa na. Ay, nakarkaro mo't ati madi nga ugali ni Divina. Nanang, saan nyo pa'y anapanagnakan? Isu asaan kayo pa'y lang agsasao? Agwaras manen dagita at chismis dito'y barangay. Kababain. Tumalna ka man dita. Nayunam kit ni dayti pagpletik ang mapanidya Manila. Manungal daw yo ijay aya, nanang. Talo laang aldaw. Mapan ko laang bisitaan ni Manong Mau. Kandagiti apukom. Inted mo matlaan kininanang dyan pagplete na mapanidya Manila. Bakit? Wan, inikakiti sangaribo. Kapalan na nga tati agbiyahe nga agmay maysa. Asino kumatimang kadwakan kwa na? Adamo trabaho. Haw na, sana ka mabalin nga aglangan. Kabaulan na pa'y mat siguro Kabaulan nan to pa'y timapan makichenda. Mailiw ngamin ni nanang kadagiti apo ko na. Saan ba't ngamin nga umayagpasyar dito'y dapiping kan Divina? Awan la amokon ka ni Divina. Feeling back nang mat ngamin dayjay. Saan matakas tati amok nga ugali ni ipag ko Ay, di mo lam mo. Dakas ti ugali dayjay nga ipag mo. Mala, nasayat nga rod no makapasyar ni nanang ijay ayanda. Nay, apay ngay, adi mo mo't pinara din dyan ipas na limabas. Napuno, nanang. Ay, Si Mardeng kuman no adda pagtugawan ta. ay marabian akon Sapay jak unay kabisado ijay Manila. Umay nakasabatan ni Manong ijay terminal. Nauray pa'y, jak nga rod kayat ti marabian nga agbiyahe. Mala, urahin ta di sumaruno abas, nanang. Lakay, simangput ka din ni Nana? Katetex na, asidag ka nun. Ay, nasaya at mat. Mapantanto nga rudan ije paradaan. Huston to makasangpet. Tani, traffic. Aywan, anya nga kita isagsaganam. Meriendaan aninanang inton sumangpet. Nagluto ka pa ila. Nagadaw mo ti fast food ang mabalin na panganan.
Kaya't ko nga rod asyak ti agluto para kan ninanang. Kakaiso na nga italaang manan ang makapasyar. Ay, siga talaga. Nagbannog ka pala nga nagisagana ka dagita. Ay na, basit lang aba nagdaytoy. Manumot lang nga itagluto iti pansit kan sopas. Nay, ayan nan ngay dagitay umay mangsukon kanyak dito'y paradaan. Sapay nakabutbut ang tanagado ti tattao dito'y terminal. Nanang! Nay, adadamot gaya mag. Plastic mo tay tamanugang ka. Kunamot lang talaga naragsak makita na. Nanang! Nanang! Pasensya ka na, no? Medyo naguray ka basit. Ni, nagadutimot mo ah. Ay, nangalak mo tan ay iti bagas tapno sa anak nga agbalin apadagsen kada kayaw. Ay nananang, mailiw kamin kan ka. Ay, kasta ka day. Oray la umarako. Kunana siguro ajak amo ti ugali na. Alang arod nanang, taagawid tayon. Adayin sagana ni Divina a merienda para ken ka. Kayat ko makita dagiti apukok. Urayan da kan ijay balay, nanang. Ay nananang, pasensya amon dagiti apukom. Nagkulit da. Binannog da ka. Mailiw da nga rod mo't kanyak. Kasano, kat itala ang anak kapasyar kayo manen. Ay, uwan gayam. Dito'y ka, diti pagturugak. Wen ananang, talaga nga insaganak daytoy asiled para ken ka. Nagmayat mo tan. Kan apay ang naglamiis. Di aircon ngamin nanang. Aya, ay, sa anak anarwam iti aircon, Divina. Uray ikan naklaangan iti paid. Ninanang mat. Imay ka nagbakasyon ditoy. Iso asulitam. Aginanaka ita. Tainton bigat, mapantayo agpasyar. Agin sisingpot mo't na iti amanugang kaw. Amang ano sa bidungan na paitikan at bayat ti kaabdak ditoy. Nasa pagayam nga agririing ni Divina, Piping. Ay, wen nanang. Responsable ni Divina. Sa anakas kadagiti dado mga asawa. Analunag ton timukat dang di da payla bumangon. Nalaing mo't nga agluto. Nasurusuro naman kadagiti buybuyan na iti internet. Ay, kunak ano inal daw amapan makimadyong. Ni, saan nga agsugsugal ni Divina, nanang? San nakamot lang ang anderan? Ni, saan nga ugali ni Divina ti kasta, nanang? Aya, Nasingpet ti asawa. pagin sisingpot taiso. Sige lang nanang. Agpili ka iti kayat mo agatangan abadong. Ay, awan ti inalak akwartak, Divina. Siyak timang bayad. Oh, dayto asandal. Bagay kan ka dayto nanang. Manungay, ti bayad na dayta. Di ka kadi madanagan. Tauray nangina, gatangak. Ay, nanginan samot nga agpaisod ay toy. 700 laang matnanang. Oh, ipadas mo na. Naumanay kan ka, bayad akon. Ay na, itaak laang nga agusar ti kastoy kangina asandalya. Agawid ak gaya man inton bigat, Piping. Ay nananang, saan ka pa makaawid? Nay, apay asaan? Katalo laang nga aldaw ti bakasyon ko ditoy. Kit na naipatungpal ti quarantine. Awan ti mapalubusan armuar. Anya? Kan may isa, nagsardeng ti transportasyon nanang. Awan ti pagluganam abas. Nay, ay manungay nga aldaw day taak quarantine ako nam. Makabulan, nanang. Ha? Ay, anya laangan ti aramidak ditoy itilasod ti makabulan. Ay isaan, Piping? Nasken a makaawidak. Makabulan ti quarantine lakay. Kasano ni nanang iji Manila? Saanin ang makaawid? Inawagak ni Piping. Talaga saan pala nga makaawid ni nanang. Isong ano saan da pala ang ijay Ay, kaasimat. Apay akaasi ako nam. Kat na nagsuplada ni Divina. Naungat nga asawa. Ay, baon-baonan nanto manen ani nanang. Pabainan na pay. Saan matakas ti ugali ni Divina? Kasano?
Di kay mat ngamin nagdamdamag. Kasano nga mom, kat adda ka dito'y probinsya? Adda da ije Manila? Ay, anya lakit din aya. Adda social media apakaamuan kadagiti damdamag. Adda pa'y cellphone. Kan may sa, aduti ko kumarik ije Manila ang makaamamukin kwa na. Piping, ayan ni Nanang. Dayjay man ni, at dayjay. Maburing samat dito balay. Anya nga rod nga iti maaramidan tayo, kat may pagal mo terumwar. Wen nga rod. Nauman samot nga agbuybuya iti TV. Nasakit ka no pa yun ati sikat na anak katugaw laeng. Ay, talaga ang maburing akong Divina. Kaya't ko kumanti agawid. Saan pa'y mat nga rod ang mabalin nga agawid kayo, Nanang? Uray siyak. Jakmat kayat ti agtugtugaw latan. Ket tapno saan ka ang maboring? Surwan nak nga agluto, Nanang. Iti kasta, masursurok dagiti dadduma aputahe. Ay, kaya't mo lakit day, balhasang ko. Wen Nanang? Amok, ado ti masursurok kada kayo. Ay, sige man nga rod. Padasan ta ti agluto. Nanang, kumusta nga'y gayam ni Lourdes? Lumuklok tadala ang matidya unag ti balay. Ay, kasta ka di? No siyak, ada exercise ko. Idi awan ti quarantine. Mapanak agisursur iti lakok a merienda. Kasta ka di. Wan Nanang, isungarod akayat ko asurwan nak. Tapno masurok pa iti agluto. Amok nga adu pa iti masursurok ken ka, Nanang. Nang runa iti putahe. Ay, Di adan to manan mainayon iti ilakok. kasta gayam. Wen, Nanang. Sa anak a senyorita dito balay. Tultulungak ni Piping nga agbirok iti kwarta. Ta amoyo matan. No dito'y syudad, puro ginatang amin. Saan ka amapan agsugsugal? Ay, jak amo ti agsugal, Nanang. Iso akasano ang makisugalak. Ay, nakaamuan ngay nga rod ni Lourdes nga agsugsugal ka kano. Ay, jak man amo. Iso nga men, ti maiwarwaras adamag, ijay lugar may. Ay, kuha, Nanang, ibagak man laangan ti pudno. Idi nga min napalabas a bulan, nag-text kanyak ni Lourdes. Umut-utang. Angam, naira na nga awan maipautang ko. Nakaungat matan kanyak. Iso aday jay, saanan nga agti-text. Kasta gayam tinapasamak. Angam, bye-bye-an yun, Nanang. Ada kamat ita dito balay mi. Mapanagnakam no asino kada kami timangi bagbagha itipod no. Ay na, nagmayat lakit din ayat ipagturturugak dito'y balay yu, Piping. Di aircon pa'y. So, ang masapol nga agsublikan tumanan dito, Nanang. Ay, nalpas matlaangan ti makabulan a bakasyon ko. Nadlaw kong agkaalaan kayo mat ka ni Divina nga asawak. Saan kami nga rod amay ibusan iti istorya, anak ko? Alang nga rod, Nanang. Maturog ka na yung bag. Tainton bigat. Itulod ka ni G Terminal. Tanagsublin ti transportasyon. Makabiyahe ka niya agawid. Agsublikan tumanan Nanang. Ay na, damagdamagan da kan tumanan dagiti apo ko. No kaano kang agpasyar. Ay kat, umayak to manan balasang ko. Wen gayam, Nanang. Dayto ti pasarabok kan ni Lourdes. Kan, dayto mat ti para kan ni Manong. Dayto mat ti para kan ni June. Ay, saan nasakit tinakam mo ka ni Lourdes, Divina? Apay ko maanasakit tinakam ko kan kuan ha. Awan kanyak dayjay, Nanang. Past is past. Sa anak agumurgura kan kuan na. Uray pa'y no kumpormila di tanti iwarwaras na at chismis may papan kanyak. Ay na, nagsaya at kagayam talaga, Divina, anak ko. Italaang anaamuak ti kinapudno, maipapankan ka. Agpudno ka man kanyak, Lourdes. Anya ti pudnuken ka? Siyak ti singsingiran da ka dagiti utang mo.
Adugayam ti utang mo, ajak mo. Ay, Kan kinisayam pa'y gayam jay inted ko apagplete ni nanang. lakay. Kaano pa'y aluklukwan na ka, Lourdes? Pati ni nanang, na iturod mo alinuko? Ay na, saan anasayang tinasurok a makabulan a bakasyon ko ijay Manila. Kaslapin mo daw kayo, matnanang. Ay kat, erkon tinagturugak. Kan nagsayaat ni Divina. Saan nakabinaybayan? Iso tinangas asikaso kanya. Saan anak kisugsugal? Ay na, kabayatan ti kaaddak ijay. Pulos, ajak na si putan anapan nakisugal ni Divina. Kasta? Iso asika Lourdes. Sardengamon nga ichis-chismis ni Divina. Kitaam man, uray no nagadot ipanang perperdim kan kuana, pinatuludan na kalatay ti pasarabom. Oon nga rod, nanang. Iso asardengamon nga ichis-chismis, tanakababa inday tang ar-aramidam, Lourdes. No nasakit tinakam mo iti padam a tao, saan mo apir dyan itiliklikudan na. Taamin dagita, dakas nga aramid. Kati dakas nga aramid, at dakatukad na apannosa. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.